ki pao min tuni ko hin pulun thang hau ki defense chairman pa hong yau thei ta lo jin ama khelin tin pha chom phat hong ho limin kating tunia ti tabang phat pa ai tiwa ma sa pen pathin thang ve num han lang tuni ko hin tuni lai mun a hong ki khom ho gol hang khang tha ho gam gi a duty ka chi kha tai ti si si kha ve lo khot in dom tim bo dim se ne a phai a khuwa duty ni thum ni li ninga ki hau na chung chu na defense department in gal lai hi ji in ki chu na nei puma gal sa ro dar kar ji in mun li mun nga training in a ball win ni khang tha upa jagup ta bang hi training na ki ball in ai la tu ni ko hin ni za la chun zakhat le som nga vel bo hi ki bang zo tan e igalu hi hali ong thin le it hadai che win email ma teu la ki go sang che win tu ni ko in train volunteer ho ahung zaw yum khau le lung set ten khawe na khot in dom ki tiam bo be se lo tele kilomin tu hin section khat chu mol langa aum vin ama ho tai lo hi adak hi tuni he ho la hong tha zo lo le kilom vin ama ho jong hi a khuwa duty hong ki thawa ami ngai chat tung ya mi chiu hi gal le to lo hong hi a firing mo hi phal le apoi na zia chu hotspots la hi train volunteer ho ni ki sol ji hi in hichila hin isei ma bong win I thadai che ta win ai le train volunteer ho jong hom che tan school hung kai le gam chu ma pot do hung le I tha sam he jin ta win tunin ko in lam kai chegina ki gel na hi ai le lung kham chom he jing in ji chun ki chu na be hela teamwork football le nong pia he le training nga ye hi in teamwork thal dom ding gal ding ki ti chu training adar kana tama hi ji hin tuni ni ko hin I training nei ho mi ho he hom he tan ji chun khang tha hen lang upa hi hen lang hi zong le he chi hap ta khat be yong la basic training adinga hi gamle nam ngai lu le khole ve ngai lu na zala akipe do au ba hi le hi chi ban ki zom ding hi ji in koi tabong ngai lu na nei zala bol do ma hi le azolang le defense department na lam kai ho te ka hin lamin se hin khang ri zo hin gin to hin kaum vin ikiza matwa hi chi he pa di bol be te lo ho e ti hi a kho na pa hi mi pi ma sanga ka hin pit naw hin tu ni kho in jong igal mi teo gol hang hon training chai ho se hin phai mun khana hin ka sam ane ki de din tu ni kho hi mi phabe hin hali aung thil le gal hi hong ki chai hoi le ithil thum hi mu wa o le gal hi ki chai di tam hi ti wa hi in gal he ho par hi lo a hin I do tho wa hi in I gal hi ki chai wa lo de ti hi lo ngai azota yong chun e ho ka popi district hi iwang sedu iwang pharu hoi chi o jam ka he thei pon tu ni ko in committee na wa hin alang pi in gam gi phai tu ta pho hi put khalin ki loi khom vin Kabopi district che hi wangin lei bukhong area jong defense department atum min alo thai lo he naw chom ya ki vai hom na chomom lo yong ki po he in kang chup hanga au min new kai thil man bi bol tam block au min cycle lang au min hong hom om din island block au din phaileng bol ti ho esi hin iki vai hom hi igamudin mun na to ta lo ya area kiloi kom lam ho jong hi mi pi in het them so ke diwa tunia kan tim na hi in azota chun kam chup langa loi te o in he so si hi ale mai he gam wa ho hi tu hin a pi in kol langa ho hi government a ki surrender them bolvin ama ho hi Galkap ma pangta vin tu hin Churchanpur le kan chup e ho ka mo pi ki zut mak na hi hilang kai pu
ilam pi vi thim be se lovin information in pevin kyo nong confirm che chu ka bor hi live in hi jong le achi le wa le ji kha wa le lung se ta la ya hu na chi khei di vin mi pi ho ka he se in zo in secretary pu jaman seitan national highway lang i block win ni ko than me jiri ru li hoi ta na khai jin chule zo a sei ma bong win tu a hi ka pi district a hin alhang in kiloi khon nom jong le ame nai tam nau chu hi chi gam gi phai le tapho hi chi hi atam itam pen nau hi ji hin volunteer ngai chan na hi han lang i pi hong la ngai chan na hi chi i branch so hi i ki tho pi zo ngai hi ji hin ama ho jong alhang pi in cycle lo he ki puzo we populated thowe a hin adang se hi fa sam taw hi ji hin hichi kampu pi town le district headquarter le kimvela ho hin cho chera hi I branch dang ho kampu pi district in a ho hi sumle pa hian lang kha le jung hi jong le tho thei chana ki tho pi lo le igamu hi to hi island block hi then sela in da ho hi in igamu hi aneu tul jengin ji chun tu ni ko mi nu mi pan jong ki cha te til kho hite igam hi hu lo ai le tuni ai le khasimu kan phachom lo de he tuni ko in volunteer tam ta chuan nu pan duty hong ki cha chin gam pa ma le khasim na sol do jam tam ta om tan le khasim ni chu ki za da thei poi le khasim ma na che thei lo de ki ti thei poi a hi la I ko I vengu a ki hal cha ya hi le khasim chu I pia phachom de ha bi ge la la pan nom lo ye le tu le tu a hi gel kho diu pen hi gam iti hu diu ham iti le khai sim diu ham boi pi phar hai poi to ai gam iti hu diu ham email mate hu population ai se yong le e o sanga lak so ma ta bo hi state government jong veterinary jau seman ki ro he state police IRB missionary jau seman wa pang hi ji wa hi igamu phai chin se in da ho tan tu ni khwa yo hi that 8 9 10 ki ka hi G20 hi India de he he chia hi gam dan jau se hong di wa hi in he chi din ya hi central government in Manipur sunga boy na hi aha ma la effect om ja lang lang ami changa phar zo la he ai la tu ni ko igalo hi chio le hong na sa de hi dia chu minu mi pan I chai na uyong chu he nge I pui pa gal kon di phal le su ta la man na bolu bin mi an heng do bin gal kon thei lo din sai agyal tam ta ho na heng do bi tu ni khol no I su tham phar om na lai ai mo ho chu tek tek ki ti poi ai thei ho be hi ki bo ru nga he tu ni khwa I no lo kya lai ho no kya la phal le I le kha si mu kan lo he aban na lium lo he igam mo hi a ji a chu gam da ngai um le no mai hi igam mi lo pha la gam da nga mi su le ko la pan jong si zo lo di we gam ji a chu gam da ngai um le no mai hi ji chun tu nia mi nu mi pa go lang ko hi yong le gam hu na ding a hi lunghan mana jukham mana lunghan mana gamo hu the hi po emotional la train nga ya hi train Galkap di training nei nga ya hi hiya hi chi training ni hi minu mi pa chate iti til ho wai sol diu ham gol ho yo mo le no ho ipiti ki pe do diu ham Galkap di chu jukham mana kap the hi lo lunghan mana kap the yo hello train nga ya hi ji hin gel ho cheu hi tin igabu hi itin diu hi aki ko chula khol ga dom wo khol be din igabu hi nang ji a igabu hu do a um di hi igabu hi nang le ke ji a hu do a um di hi tu ni kho in I population no mi ja li phapo bin I government missionary ting zo diong hi po be pathena I nui pa te taw na le nang le ke ji ai gamu hu do a um pa hi igyal do so ke ba na sa tai pa ni la di hu ya vel vel ai ki tin na hin mi nu mi pa ho jong gam sung hi hu boy gam ki te hi
jin ka he poi thai ka he poi I tau na man nga lo diu he Galkap patilin hoin chau si atau na o thong jang jungin tul athip kit tai hin jin ka he poi thai ka he poi minu mi pa ho na cho yong pathin ko mai tau na I tha pat diu he iga bu hi mu boi te te ding he iga lo hi kinga lo re hi I tau na man lo I zom diu khang tha ho yong ki pe do ho minu mi pa no cha te til kho wa ki pe do na dinga chi te lo wa hi le kha si magam pa mai so lo so ke le gam ko ki hu diu ham tu ni ko in ajoi nan chei tawin jiri lai nong I hu ngai he langai tha bal langai tin wa langai tha ong kan lo hi volunteer chu mi tam phal le hey langai so pite ha same ga hu te langa ha same ki ti the we tu ni ko ka ko pi du singa I tam na hi chi gam gi phai le ta pho ke ka ho hin I district ani ko hi jo chenai ko war go na ti wa khang tha te ki pi do lo wa le ga mo hi anin ko an chai pha le kam po pi ge hu thau thau di hi ya chu I ga mo hu di wa hi le kha ha si ma sim na phanai ain tu hi pha re poi tu ni ga bu pha re hi di chun tu ni ko a nu te pa te pu te loi le gol gol hang khang tha ho ko ma tu ni ko defense department thalenga til khom na le challenge ki ball hi ngai lut la ya la hong ki pe do ma he le jing la thai dong la ki to te ti chu a chai na kan sei do an tin ke ma phan chan chi tam te ka ki pa e